आगे से तांग अहुम बिजकेशन नुमित इन कुमजाली सिंह ने कुनिथोई सिदा कोई लोकताक पात्ता मरुइना कोई लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ना मणिपुर की काय कनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पोक्तांग मतुंग ना कोई गवर्नमेंट कुमना खंदरा मतुंगदा कोई लोकताक पात की फम से फगना ना बाहायदना कोई होनरा को खोंगथांग की सरोम मोइना कोई लोकताक पात्ता aein यादव मोंगदा कोई साजन स्ट्रक्चर सिंह अदुगा athaphum na sing masing isi loktaknaba notification ama houkhre July ki tang 15 thokkhibagi matung ina koi ngasi dagi koi masi lokthokpa hongnabagi khongjang changhenba koi thab lokotba hore du khwaidi nuare biding asi sumba yai pro asida loktak pat ki ngami moroina nongchup thangba saruk pat ki nongchup thangba saruk ni thagong mamang aduga koi gi tawhok mamang sin sing masing jaga asida lairiba ngami sahumuk thoroktana voluntarily loktak development authority lokol leba thaba asida कोई मतंग पांगनी यावगनी हाइदना मखोई थोलकपसी यामना नुंगाइबा दुगुंबा तांजा अमनी अन मरोइना खोई लोकताक देवलपमेंट अथॉरिटी लोखसरिबासी अखोई पाट असि की फिबम से फागलनबा पाट असि हानगी मौंगदा अखोई इकोलॉजिकल साइकिल हंजलगना बखोई होनबे खोंथांग अमोइना तौजबनी मसी पाट असि कनगदुरबेसी अखोई मणिपुर मियामगी मरोइना लोकताक पाट सदांग हि मंगामी पाटमी सिंगी दमकतनी मसी पाट असि कल्लगा अखोई सरकारना ओगेदो नते पाट असि ngami sing adum oiduna legani panmi sing adum oiduna legani adu पाट असि सोशली फेबम मसिदी मसिदी अखोई खितंग ngakthoknaba tabok se अखोई lokal haudragadi मसिन आमना तुंग अक्वाइबा असोइबा मैम लाकदो उबदगी मसे अखंगाई सिंग तानरगा मरुइन लोकताक देवलपमेंट अथॉरिटी ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तानरगा खो चरपनि मसिदा मरुइना ngami amade panmi sing मसिदा ससुक पिबियो हाइदन लोकताक देवलपमेंट अथॉरिटी की माइकै देगी एन चेयरमैन अम ओइना एन अपील तौजरी अदुना अखोई अदु ख्वाइदि नुंगाइतबना लोकताक पाता अखोई तारकलिब तोरेन सुम इरम नलम खोई के नेला खोंग खाइब तारे पुन्ना तोरेन कुंथा का तारुक की मनुंग मरु मेजर रिवर कोई नंबर रिवर तो निथगोंग रिवर खोंगजारुक रिवर नंबर रिवर मोरांग रिवर सिंग बहारिबा तुरेन सिंग असिन लोकताक त पुथरिबा अखोई याम अमोर अकाई सिंग मनुंग द ख्वाइदि हजार ओबेसी प्लास्टिक असिनि ngasimak अखोई मियाम उबिरिदुनि ngasimak तो निथगोंग तुरेन की माउट असिद पोरिबा प्लास्टिक मयाम से उबतसिमतिक एगी पुंग नुंगाइतब फावी अदुना तुरेन सिंग असि खोंगबान द ताबिरिबा मणिपुर प्रजा मियामना हारिबा तुरेन मरुना नंबोल तुरेन निथगोंग तुरेन मोरांग तुरेन सिन सिंग तुरेन सिंग से खोंगबान द तारिबा कोई मियोय प्रजा सिंगना यारगदी यारिमखे कोई प्लास्टिक अमोर अकाई से तुरेन लंथबगिनो हाइदुना इन थमोइसेंना मणिपुर सरकार मोट सिंजरगा एलडीए मोट सिंजरगा इन अपील तौजरी अदुना हारिबा तुरेन सिंग सिदगी पुथरिबा असुम फतमा मरुना प्लास्टिक असना लोकताक पासे मांगन चौ मतेंग अरगन मसियाम केनिंगाई ओरे अदुना मणिपुर सरकार नसु भारत सरकार नसु कोई सिंगल यूज प्लास्टिक से नबी यारो हाइदुना कोई ऑर्डर ऑलरेडी थोखरबनी कोई जुलाई तांगवांग सिनबसु आइन गिनसु यादब लेरबनी अदुना मसे प्रजा नमसे यारिंखै मसे सागी रेस्पोंसिबिलिटी नि खल्लकांदा प्लास्टिक सिनबा मरुना तुरेन सिंग असिदा प्लास्टिक लंथबसिम तोकपियु हाइदुना इन सरकार की मोट सिंजरगन अपील तौजरी अदु अखोई फिशिंग कोई रेगुलेशन तौगनी अखोई अखंग है तानदरा याम कोई लोइसले मदु मतम खिदंग नंगनदु वाने अदु कोई फिशिंग असि फजला रेगुलेट तौरगा ngami sing sung parmi sing asigi hingnaba thabaksu अखोई लोकताक देवलपमेंट अथॉरिटी न मणिपुर सरकार का तानरगा मरुन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तानरगा कोई लोकलकनी अमकोई ngami अमसुंग पारमी असु हिंगदबा यादबनि मखोइसु पार असि कनबदा सौ थौदांग लौगदोरबिनि अमसुंग लौसु लौदुना दम हानदगी लाबनि हान अदु मतुंग तारकबदसु लौखिगदोरबिनि अदुना मखोइसि ख्वाइदि मरुइबा कोई सिग्निफिकेंट रोल अमा लौगदोरबिनि मन पीपल पार्टिसिपेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्टनी अदुना कोई लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी का पानमी ngami sing asiga koi khusam daraga samina no tom khundu honagane absu thamjage aduga akoi koi floating homestay na singba toru sing sing asi maksoi koi mi owner sing unare aduna masi su yaragadi koi ishana khangna thokpiu akoi matanga suno bomongda akoina ecology da karui da bomongda akoina akhanga sing tana ba koi loisale akoi sarkar da tunang asi within 1 week manu koi lakhale aduga sarkar gi ayaba lawraga akoi stakeholders sing tanraga akoi मरुना कोई
तंगी सुनो कोई इको टूरिज्म की सरोम ओरिबा लोकताक पार्क लंकोइबा मैम लाकपसी कोई यंगफम ओरिबा अदुगा पथाफम ngak ओरिबा कोई अमरुना कोई लोकल मेन ngakतनी कोई पार्क की डॉलर ngakतनी ngami पानमी सिंग मसा मसु ngakतनी से सलामी उन्थानी फमुक लेरिबा कोई प्रोथिंग होप homestay si mapusing asujin apel tawring asi soi haigrabani isana khangna rathokpiu aduga sarkar na koi regulate tawrakanda makoi da mukta sokoina tung koina makoi di kana ba pina no ko honagani ko regulation tawrakanda phajana mong marin tana tawsi tawning tawning da tawbusima tawbiganu aduga panmi sing daina apel tawjen koi phumshang sing asi saba matam da su koi hojite koi regulation se piragani koi pangsa da sajan ma apam mong da hanagi phumshang gi ajam tawan ba dugi unique oi ba dugi identity mangchelak ba masim su tawbiganu koi ngaktangi कोई खुदों चाबे येंगा प्लास्टिक ने कुपसन बा प्लास्टिक ने खाजन बा अदगी चीज ऐसे ने कुपसन बसन कोई मागी ममांगे दगी मैहुरोल दगी लेराबा अजुमा यम इंडिजिनस ओइबा यम ट्रेडिशनल ओइबा अदुगी अदुमा फमसंगी सक्तम अद मांगचले मसिमसु कोई रिवाइव तोन होनगनी हंदक सरकारना अयाबा पिरगे तगु फमसंग असिदी यमना ट्रेडिशनल ओइबा मोंगदा यमना कोई हेरिटेज की अदुमा वैल्यू लेबा पोटा कोई मदु मांगदन होनगनी अदु गामी सिंगा पानमी सिंगा तानर काना मसिमसु कोई अमु रिवाइव तोन होनगनी अदुना कोई लोकताक की phumshang harise prithibi miyam na ngangna mani maming chale mani loktak ki masina mo magun happy bine do phumshang gi magi character do manghal lagadi madu gi value leite adana phumshang gi character hana gi magi tradition oi ba mong do mawung mato do ko hanjana hona gani habisum thamjage aduga ngasi degi khoi haujare khoi phum lokthokpa ngami singna khoi athaphum haina khangnaba asi matam amada koi sahi ipai pugi mato lokta haidel project laktenge da sumda gi tha manga gu ma tha mari manga tang tharam bani masi so hanangi mong da adum seasonally koi sahi ma da tha mari manga koi tha gi ayab do pina ba koi hona gani koi sarkar ga monarol sim se koi tanra ga aduga koi tha taruk taret amadi koi atha phum sing ase lokthokpa lokthokpiu masidagi masi lokthokpasu koi voluntary ngami singna thokpirak tan hobirak base koi yamna nungai LDA gi maike degi sarkar gi maike degi matam khunimakta ngami patmi ga koi loktak demno authority koi khusam naraga parsi kanna hona minister no thamoi sengna ina appeal tawjari aduga amana koi turen maut sing koi nambul tureng maut nithagong tureng maut morang tureng maut sing se koi hana so khar sengbok jakre do koi hojik isingju khoi water level so angklak matam adu water flow so phajana leibine mase khoi yange koi sengdong da bohona gani mase da su akoi gi patmi nganmi amasung miyam na mateng pangbiu haiduna aina appeal tawjari ngasi de koi thangong toreng ni maut ase koi sengba hore akoi gi machineries adu manpower sin mase da su moren patmi nganmi singna aduga praja na mateng pangbiu par ase kanbada koi kunamaki thaudang darkar oi koi punamaki daitani koi kunmaki ithongni haba wakar je khallakana par ase amutunga koi miyam humna saruk yaraga convince haiduna manipur sake mot sinjaraga honorable semsi mot sinjaraga na manipur praja miyam namborena patmi nganmi singda loktak ta saidanga hingliba patmi nganmi singda ai thamoi sengna appeal tawjari thank you moi aduga moroi koi off season haba tare koi nga morung kokmatam masida koi nga phanda ba besi koi national fishery policy ki mandate ki makha ju leibani koi manipur government su moroi koi stakeholder de fishery department LDA ga koi tanra honorable CM ga koi tanra kanda koi moroi koi masi initiative log hore koi yamna yam concrete ba koi holistic ba fishing policy ama moroi loktak ta focus to kanda koi CM na ba honari masi CM gani adu off season asida koi na identify to ba koi ngami sing se koi survey to ba hore identify to ba hardcore fishermen sing adu ma koi nga pha da matam da di ma khoi hingda ba ya da ma khoi da ma khoi na pi ba incentive khoi na government na pi ba tha mani do mai to no khanari aduga amana khoi gi athaphum si overpopulated orak ba hanan lairam ba athaphum si somna gi khoi 2010 gi mamang da lising yom ga su lairam de sorang lising mukta ni lising ama ga khare hena lairam ba da ni adubu hojikti hekta khoi gi kari haitare athaphum si masing thi bangam da na khoi purification torokpa polokpa aduna ta da thajalakpa adumadi machine lokoi water regime da loktar gi hydrologic isingi magi movement yamna kahelakpa aduna machine su khoi khallakanda khoi lokhok ta ya da maramdi athaphum si sai chuppa tharga leramde aina sai sai jagibado so da gi thamari mga haktan ni tharam base aduna hari ba thamari mga se khoi gi thawal langban mera yangai poinu swai bogda tharaka na watching dagi khoi fairen dagi phumje matom da longami singisina matom kakthla thadok sai kibne adu amuk matam dula kan thana bani swai to bani mase khoi phumgi mai character su lei adu phum so over populated oidana hoi sarkar na lokhona ba sai lisang chin hona da lai ni LDA na adu mase phumgi darkar oi badu su khoi thangani adu ga hoje khoi high level expert community ne sim chingba loktak ki maramda koi hydrologic regimes adu ga loktak ki
Loktak Hydel project linked given soil even mang liver mayam Loktak nga makal kya mut kribe mayamasi koi masi concrete and further in depth analysis expert moment ko kan hoji thijali masi report am thuna thamari mamung the lagin with the sarkar da khone langkhalakanda Loktak si tung ko na sana ba ba holistic approach ama integrated management plan master plan ama sai yang khai chama gi plan ama sem ba honorable chief minister ne am kanna magi direct supervision makha da honari masi da khoina masi am darkar oibani master plan ama yaw long term plan ama yaw Loktak se khoina hanga ki khoi kari hetare khoi tawbujine de khoi yaroi tung ko na sana ba yaroi da ne khoina yamna long vision magi makha da dumba master plan ama khoi sem ka Loktak kan ba khona gani aduga amasu khoi mid term oina khoi gi Loktak Development Authority na Manipur Sarkar ka tandra koi wise use policy da koi sheng gore wisha ka tandra ka sai suma policy su Manipur Sarkar aya ba piraga koi Minister Environment Forest Climate and Government India da yan aya ba bibino haija bole khare tha khare pasu am thuna within 1-2 month manu yar kan ha tha jabale machine su koi khaju ji ko na di Loktak kan ba khara mating pangani wise use policy kan ba aya ba piraga di machine su ko implement tar ko matam da Loktak ki ecosystem da koi khara mating pangni masi restore tor ko da amadi ngami singi da bakte su community da bakte su apa kana bakra lakne apsu thamsage aduga koi Loktak koi electric koi power channel har khangda ba nitha gong gesung ba Loktak Hydel project chancel le channel sida pasida chancel li banga me amase masi so koi protect tong no ba masi fish strainer ama sana na ba koi en species gi higher authority da koi amkanna sinna su kya hai khare si so anir ikre ngasi so mukam koi si official thing tharag unan ngani masi sadabi aroi karingo masi koi Manipur Sarkar na Loktak Development Authority na Loktak ki nga fish resource mayam ari manghali ba chenzal mangi ba kari masi prevent tawna thabak se lokhalu yadragadi ai highest level da pukla mase soidan maki mase am highest level da pukalaga sunga soidan tawunan ba ge khona ge nemse thamsaki Loktak koi khongman da tariba koi maru na thinungai aduga fawala ni thakong aduga hariba maru na sidagi ami ngaktani hoi laita lare ba Loktak ta nga phawa da kai sa thingba leite adubu koi yamna aein kaiba mongda aduga masi Loktak ki ecosystem sokpa moron electric current amadi electric dynamo amadi poisonous sing machine raga nga phaba chinau khara yaw jam thuna topiu masi koi Loktak se mangna bi aso maram amne aduga fish resourcing asida electric current sin nga phargadi moina nga ma phana phona nga tara sirga remna mangi adan masi masi tobigenu haiduna aina yam amukka han ai hana so appeal tawjire amukka so hanna ngasi Manipur Sarkar mo chenjarga ellegi tarapta gi aina asumba isini nauksing asina electric current amade electric dynamo amade poisonous singba nga phaba usek phaba se khudak ta topiu haiduna na appeal tawjari ai ming khoirakum Surjit Singha Houkhre Loktak Fishing Association gi ai General Secretary oina pham pujari ngasi jaifaraba aikoi gi August ki tarik 3 ing sogli singani ga subna koni thogi numil asida aikoina athaphum lokthok jagani haina hona jabadu aikoi ngasi LDA gi chairman lakpiduna ikai khumnajariba ngami singi hona biduna amadi Loktak sibu karai da kari soigi dage haina sengba sagatpagi da achoba thodang lobiriba chairman hona biduna ngami aikoina athaphum thadok jage habado ngasidagi ngami koi pulop punna ja saruk jaminaduna amadi Loktak asi sembada daita logjage haina haijagibdo aikoi ngasi dagi athaphum asi thadok jaba hogjare aduna matung tabada ikoigi chairman takpirakoi matungina aikoigi ngami aikoigi senthok lambi leinaba amadi aikoina tanjariba haijariba sarkar gi saita aikoigi sahi magi manungda tha taruk tharaga nga phajaba phanganbiu amadi sahi khudingi phanganbigani haibasu thajaba thamjari asumna LDA na tawbirakpasi aikoi thawai hakchang jauna ngasigi tiliba ngami aikoigi athaphum thabiriba mi chahum chamari gi na aikoi mateng ngasi pangjabani Loktak Development Authority ga aikoi ngami aikoi ga pulap chamin aduna matung tabagi thabak khuding makta aikoi saruk jajagani aikoi punna chamina si haina ngasi media gi thongda haijari